Hoi nora e te iwi kua puta mai e tahi whakahua miharo hou. E whakaatu ana i te whakaoranga mai o ngā morihu e rima i te moana, i te totohutanga o tō rātou waka i te hiku o te ika. Toko whā ngā tāngata i toromi i te totohutanga o te waka Enchanter, te kaumawhitu mita te roa i te hiku o te ika. Ko tahi tonu te tangata e ngaro ana ki te moana i tēnei wānei. Kia te huri ake tātou ki tēnei o ngā pūrongo a Isabel Prasad. He whakaoranga au taia, e kitea ana te papahueke o te moana i te tīkokitanga o te kaipuke Enchanter. Medicals approaching the water. 40 feet. Tokorima tāngata i whakaorangia i te pauri, ko ngā rama waka topa e arahi ana. The first thing that goes through your mind is great we've found someone, but in saying that, secondly we're trying to think, how can we get these people off this structure? They were surprisingly well, you know, considering they'd been in the water for, I don't know, but 2 or 3 hours, I'm not too sure by the time we got there. No te ata nei puta anō ai ngā kai whakaora, he rima te kaumaira moana i tirohia ake ki te rapu i te tangata whakamutunga e naro ana. Kua whai wāhi atu ngā mōhioranga o te hau kāinga ki ngā mahiranga hau. Ka mutu ko aua kaumātua ngā mātanga e mōhio ana ki te ao, moana me te ao o te whenua. Ka mutu e mātau ana rātou ki ngā au moana, e mātau ana ngā kaiawhina o te au pauri i ngā āhuatanga o te moana. E tautoko pau te kaha ana i te rānei anō hoki. E whakaaro ana te hau kāinga, e whakaaro ana te iwi whānui o te au pauri ki tēnei parekura. Ka mutu he mea tino nui tērā te tuku manaakitanga ki ngā manuhiri, e haere mai ana ki te rohe moana. Kua tau tētahi rāhui ki runga i te rohe moana mai i toho raha ki te rerenga wairua, mo te roa wiki e haere ake nei. Ka noho rātou ki te wānanga i tēnei take, a ngā rā me ngā wiki e haere ake nei, ka hikina hoki tēnā rāhui a te wā e tikana ki tā te titiro me te whakaaro, me te whakatau o aua kaumātua anō. Nā te pauri he uaua mo te hunga kai whakaora, engari e whakapaukaha ana ki te kimi i te whakamutunga o te kaipuke Enchanter, me te whakahoki ki tōna whānau. Isabel Prasad, Te Karere.